قید کرده می شود که روند شغلی درود. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با مهمترین تفصیلات آخرین تاجیکستان و جهان مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز 2 سپتامبر 2020 سال است. خبرها را از تاجیکستان شروع میکنیم. ستاد جمهوری مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس نوع کووید 19 در جمهوری تاجیکستان امروز 2 سپتامبر اعلام کرد که برگزاری چارابینی‌های idona بخشیده بر روز استقلالیت دولتی در کشور منع است. در تاجیکستان همه ساله 9 سپتامبر روز استقلالیت را جشن می‌گیرند. طبق قرار ستاد جمهوری اوید به مبارزه با کووید 19 برگزاری همه گونه چارابینی‌های تنظیمی فرهنگی و اجتماعی اینچنین کنفرانس‌ها، سمینارها بخشیده به جشن استقلالیت دولتی در این سال منع است. ستاد مرکزی در یک اظهارات گفته است که این چاره‌ها برای جلوگیری از پنجشنبه سرایت کرونا ویروس و پیشگیری موج دوم احتمالی این بیماری روانه شده‌اند. در این روز بزم‌ها در باغ‌ها و دیگر جای‌های جمعیتی اجازه داده می‌شود، اما با مسافه اجتماعی تا 2 متر و پوشیدن نقاب طبی محافظتی. مقامات تاجیکستان چارابینی‌های عمومی را به افتخار روز استقلالیت در حال منع کردند که موج نو سرایت کرونا ویروس تدریجاً در اکثر کشورهای عالم اوج گرفته ایستاده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که همه روزه تقریباً کمتر از 40 حالت سرایت کووید 19 در کشور آشکار کرده می‌شود. نمایندگی اساتسیاتسیای بین المللی کمک حقوقی به مهاجران مهنتী میتواند در دوشنبه مرکز خود را تأسیس دهد. در این خصوص سفارت روسیه در تاجیکستان خبر میدهد. طوری که در نمایندگی دیپلماتی معین کرده شده است، این زمان مسئله کشاده شدن فیلیال بررسی می شود. اساتسیاتسیای یاری حقوقی به مهاجران مهنتی تشکیلات غیر تجارتی می باشد. این اساتسیاتسیا اگنتی‌های شغل خصوصی را در بر میگیرد که با کارفرمایان روسیه مستقیما رابطه دارند. شرکت‌ها برای تمام روند قانونی‌گردانی و شغل مهاجران در فدراسیون روسیه مسئولند. قید کرده می‌شود که روند شغل متشکلانه مهاجران در روسیه در یک چند مرحله صورت می‌گیرد. همین طور پیش از همه کارفرمای جانب روسیه عریضه را ترتیب می‌دهد که پس از آن اساتسیاتسیا انتخاب و آمادگی پیش از سفر به نامزدها را برای کار از جمله سرتیفیکاسیون طبی و سنجش امنیتی را آغاز می‌کند. پس از ختم با موفقیت، تشکیلات تأمینات مادی و تکنیکی نامزدها را با جای کار، جای استقامت و در تهیه حجت‌های مهاجرتی کمک می‌رساند. پس از بستن شرطنامه با کارفرما داوطلب به کار می‌رود. در صورت پیدا شدن حالت‌های نزاعی و مسائل مربوط به رعایت عهده‌داری‌های کارفرمایان روسیه در نزد کارگران خارجی، اساتسیاتسیا همچون سوبیکت حمایت منفعت‌های شهروندان خارجی برآمد می‌کند و به مقامات صلاحیت‌دار روسیه برای حل وضع مراجعت می‌کند. علاوه کرده شده است در خبر سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. بانک‌های اروپایی رایفیزن بانک اینترنشنال و ویتیبی بانک روسیه مناسبت‌های کارسپاندنتی خود را با بانک‌های آسیای مرکزی از جمله با بانک اسختا تاجیکستان قطع کردند. در این رابطه بانک اسختا از قطع عملیات با رایفیزن بانک و ویتیبی هشدار داد. لطفاً تفصیلات این بانک‌ها در فعالیت خود استفاده نبرید گفته می شود در مراجعتنامه بانک مذکور به مشتریان موبیلی. اسختا توصیه داده است که مشتریان می توانند دلار و یورو را توسط سبربانک روسیه، بانک گورجستان و کمرس بانک آلمان انتقال دهند. رایفیزن بانک و ویتیبی بانک فیلیال اروپایی بانکی روسیه می باشند. هر دو بانک کلان سالهای زیاد با بانک اسختا تاجیکستان همکاری شریکی داشتند. radabandii taҳаммулнопазирӣ یا خود نگاه منفی داشتن به مهاجرت 20 شهر روسیه را در بر میگیرد و به این روی خط نوسیبیرسک در جای اول می ایستد.
рейтинги мазкур дар асоси пурсише ки аз ҷониби як муассисаи тадқиқоти Zoom Market гузаронида шудааст тартиб дода шудааст. Дар маҷмӯъ 2400 мусоҳиб пурсида шуданд. маълум шудааст ки 37% рӯзҳои пурсидашуда ба муҳоҷирон муносибати манфӣ доранд, 22% мусбат ва 41% дар ин масъала мавқеи мушаххас надоранд. ҳамин тариқ 51% пурсидашудагон чунин мешуморанд ки дар шаҳрҳояшон муҳоҷирон зиёданд. 42% рӯзҳо ишора карданд ки ба онҳо аҳамият намедиҳанд ва 7% бовар доранд ки дар шаҳрҳо муҳоҷирон каманд. 56% посухгӯяндагон сиёсати назорати мӯътадил аз болои муҳоҷирон, 23% сиёсати беҳтар намудани шароити иҷтимоии муҳоҷирон ва қонунигардонии онҳо, 13% назорати шадидтар аз болои муҳоҷирон ва 8% сиёсати сабукнонии дастгирӣ мекунанд. 93% рӯзҳо ба таъсиси маҳаллаҳои иҷтимоии этникӣ дар шаҳрҳои калон барои муҳоҷирон мухолифанд. онҳое ки нисбати муҳоҷирон муносибати манфӣ доранд, мавқеи худро бо омодагӣ надоштани одамони нав ба фарҳанги Русия 67%, рақобат барои ҷойҳои корӣ 19% шарҳ медиҳанд ва инчунин афзоиши ҷиноятро бо омадани муҳоҷирон 14% дигари пурсидашудагон рабт додаанд. тафсили охирини хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва хабарҳоро идома медиҳем. Аз Русия ба Қирғизистону Ӯзбекистон меравем. Қирғизистон кори гузаргоҳҳои воқеъ дар марз бо Ӯзбекистонро ки қаблан ба иллати пандемияи коронавирус баста буданд, дубора барқарор кард. Хабар медиҳад хадамоти давлатии марзбонии ҷумҳурии Қирғизистон маҳдудиятҳо барои вуруд ва хуруҷи шаҳрвандон ва воситаҳои нақлиёт тавассути гузаргоҳҳои байни Қирғизистон ва Ӯзбекистон аз 2 сентябри соли 2020 бекор карда шуданд. омадааст дар иттилоияи хадамоти давлатии марзбонии ҷумҳурии Қирғизистон. ба гуфтаи ин ниҳод, шаҳрвандони ду давлат метавонанд аз гузаргоҳҳо бидуни маҳдудият, аммо бо риояи қатъии талаботҳои санитаривии эпидемиологӣ гузар кунанд. ҳангоми вуруд ба Ӯзбекистон, шахсоне ки натиҷаи санҷиши коронавируси манфӣ доранд, метавонанд бидуни қарантинии иловагӣ аз сарҳад гузаранд. шаҳрвандони Қирғизистон ва Ӯзбекистон ки ба қаламрави кишварҳои ҳамдигар меоянд, дар гузаргоҳҳо бо пур кардани саволнома дар хусуси гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ ва санҷиши ҳарорат мегузаранд. дар ҳама ҳолатҳои дигар, шахсони воридшаванда ба Қирғизистон ва Ӯзбекистон тибқи тартиби муқаррар гардидаи ин кишварҳо таҳти назорати қарантинӣ қарор мегирад. қайд мекунад хадамоти давлатии марзбонии ҷумҳурии Қирғизистон. сокинони ду кишвар метавонанд сар аз имрӯз аз гузаргоҳҳои Доступ автодорожнӣ, Қизилқия автодорожнӣ, Қадамҷой автодорожнӣ, Маданият автодорожнӣ ва Баймак автодорожнӣ убур кунанд. воситаҳои нақлиёт метавонанд аз марз тавассути гузаргоҳҳои Доступ автодорожнӣ, Қизилқия автодорожнӣ ва Қадамҷой автодорожнӣ сарҳадро гузаранд. асосгузори ширкати Zoom дар тӯли якчанд соат яке аз сарватмандтарин шахсони олам шуд. сарвати соҳибкор Эрик Юан $4.2 миллиард таи чанд соат афзуд. коршиносон тахмин мезананд, ки дар охири ҳафтаи равон даромади соҳибкор метавонад боз $20 миллиард дигар зиёдтар афзоиш ёбад. саҳмияҳои ширкати Zoom видео субҳи рӯзи сешанбеи ин ҳафта 26% афзоиш ёфт. ҳоло як қоғози қиматдоки корпоратсия $410 арзиш дорад. маъруфияти Zoom дар давраи пандемияи коронавирус баланд шуд. аз оғози шурӯъи коронавирус ҳама равандҳои корӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тариқи онлайн сурат гирифт, ки дар ин миён ширкати Zoom яке аз маъруфтарин нармафзоҳои алоқаи мобилӣ шинохта шуд. шумо охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир дар барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз шунидед. саломат бошед. ба шумо истироҳати бо фароғат.